di sarang Mama Sutiraga di Sampora harus tahu istri yang jujur buah sawong buah kata pangkang semari sarang aku Mama Sutiraga di Sampora kopi susu kuahnya campur jadi jodoh tidaklah gampang kang semari sarang anakku Mama Sutiraga di Sampora harus tahu istrinya jujur Romaos abdi mahid tek milih daroge bodas sangkan anak jadi sedang hidung bodas Romaos abdi mah pesek milari daroge bangcung sangkan anak jadi sedang pesek mancung buah sawah buah mata panggang semari sareng aku Mama Sutiraga di Sampora kopi susu kuahnya campur jadi jodoh tidaklah gampang teh eis balong kado di sarang Mama Esther Panjidora Sinta harus tahu istri yang jujur Romaos abdi mahideng rek milih daroge bodas sangka anak jadi sedang hidung bodas bah adung sareng Mama Ija nu ngagaduhan pamancingan buah sawong buah kata pangapatono kumisi sareng Mama Siti Alia kopi susu kuahnya campur jadi jodoh padang di sareng Mama Karti di bakana kau masih kampek tidaklah gampang Mama Neneng Layung Sari di sareng Bapak Dangta pawarengan lintas kamoji istri yang jujur Romaos abdi mah pesek Abah Ratim rek pilih daroge mancuk Abah Ratim sesepuh kamoni sangkan anak jadi sedang oyong serangan kumaoti pesek mancuk Romaos abdi mahideng rek milih daroge bodas apa samat bosan pang sangkan anak jadi sedang oyong di sarangan Bunda Ucup hidung bodas buah sawong buah katapang paji dari Mesorong Pespa Koboy Karawang kopi susu kuahnya campur Mama Dewi Tiga Bintang harus tahu Bapak Ho penasaran anak katabang tidaklah gampang abadasi misarang anakku maona dijamin anu bager harus tahu istri yang jujur Romaos abdi mah bodas rek milih pamangget hideng abasan namang tua ebrek jaya di sarangan Mama Tai anu bager hideng bodas buah sawong buah katapang Bapak Ri Wakil Ketua Ebrek Jaya di sarangan aku Mama Ipa kopi susu kuahnya campur aduh mana Abah Aca Pendahara Ebrek Jaya di sarangan Mama Haja Eti Bapak RT Uya di sarangan Ibu Sabna anu bager harus tahu istri yang jujur
pelagadona rek milih pamagati deung disarangan ibu asih kali oyot sangkan anak jadi sedeng hidung teu bodas teu mama ambar disarangan bapak sadi buah sawo buah ngatampang perete salib disarangan bunda Aisyah kopi susu gulanya campur harus tahu bapak ukar bos lampu harus tahu istri yang jujur harus tahu istri yang jujur. Aturan wilujeng tepang kesadaya kaum dangu abah aduh kasadaya kaum dangu aturan wilujeng tepang kesadaya kaum dangu daya padu kaum dangu dia bisa berakanjanya ngangkut kana lepatan abah adung disarangan nama ijan wagaduana pemancingan nyangkakut kalepatan tiap bisa parakan di rombongan seni tuna di rombongan seni tuna abah aduh mugi ageng gapunten samudaya kalepatan kula-kula kasadaya lumayuna kasadaya lumayuna ya mau pas nesa si mami separakanca gagalan abah adung diserang nama ijan wagaduana pemancingan
kakak laji si mabdi semanggalinggi aba adung anu bager di sarangan ama ija anu ngagaduhan pamancingan oke sanes kumanggungan romaos kira tina basa sareng sopana sumawo kasosilaan abah aduh di sarangan mama ijan ngagaduhana pamancingan sumawo kasosilaan majar maneh majar maneh reka huma teh eis balong gandu ari kaca mah teu dimatikeun hoyong di sarangan BS tara bacidora sitara bakana sera anu bager pisan majar maneh rika runya ari kapi mah bapak Aceh sok jalir janji hoyong di sarangan aku ibu mama di kebun kalapa apa Aceh anu bager abah ikam lain abah ikam nu ngagaduhan kuburan panjang lain daun awi lain daun awi paede linglung di sarangan mamah Nasari bakja deungeuh Paderaga di sarang memaraga pirngas curug aku negeri bangsa apa amar kasepuan jam ini sarang anak kumaela mano baga curug aku negeri bangsa gamelan jeung